William Last Key LM uzwi cyane nka Buffalo William muri Bugs ni icyamamare mu byo gusetsa ndetse n'umuziki ukomoka mu gihugu cya North Carolina. Yavutse ku itariki 8 Werurwe mu 1996. Duramwe mu mateka y'ubuzima bwe n'urugendo rwe kugira ngo abageze aha ngaha tubibone uno munsi. Jye Cedric Musanzwe niba utarakora subscribe ubikore yaba tutubana mu byacu ko bicyo no kubesha. Bye ikaze rero. Uyu musore yatangiye kumenyekana cyane binyuze mu mashusho asetsa ashyirwa kuri internet, Facebook ndetse na YouTube n'ahandi, aho akina mu buryo bw'ikinamico n'urwenya ahanini yigana abantu batandukanye. Yamenyekanye cyane muri Afurika y'Epfo n'ahandi kubera ubuhanga bwe mu kwigana amajwi no gukora udushya mu mashusho. Uyu muraperi mu ndirimbo yise Tino yaciye ibintu kuri internet imuhesha gukundwa n'abatari bake. Iri zina yongeraho inyuma KLM risobanura Later Maestro, akaba ari izina ry'umuhanzi akoresha isura ku mbuga nkoranyambaga. Afite abafana benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho amashusho ye yo gusetsa akundwa na miliyoni z'abantu. Uyu musore yagaragaje ko umuntu ashobora kugera ku ntego ze binyuze mu kwihangana no gukoresha internet mu buryo bwiza. Mumvaga Loti Cedric, niba utarakanda subscribe kuri Kumatwe TV ubikore kugira ngo tubanaga mu byacu uko bukeye n'uko bwije. Niba hari inyungu cyangwa inyunganizi ushaka kuduha, kwandikira muri comment tugufashe.